Wengane zothi impela sibona lapha ke intandokazi yoMaskandi engase ke ivale ke umcimbi ke we-World Cup. Kodwa lapha masikane kukhuluma wengane zakuthi impela ke ake sinibengelele kuyona ke imboso sithi MTV sithi nje uma usaqala ngona yona ke channel yakwenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell khonza uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zothi impela sibona lapha ke intandokazi ke yoMaskandi uyena kuma yogurt abanye ke bathi Bliss njengoba ke kungasi ke kwenzeke ke avale umcimbi we-World Cup okuyi-World Cup ke yoMaskandi yona yodwa ke impucuzo ke uMaskandi ke festival njengoba ke esazi ukuthi wona ke lo mcimbi uzobanjwa engayo ke lenyanga ke esiya kuyona ku-August ngayo umhla ka-17 kanti ke wengane zothi impela yena kuma yogurt ke ubengekho wona ke lo mcimbi njengoba ke kusukume ke abaculi ke benhlobo ezehlukene esigaba lapha ke uMaskandi ke hip hop enayo ke igospel kanti phansi uMaskandi ke wengane zothi impela ke sibone lapha ke ukhuzani ke umfampongosi njengoba ke naye ke esukumile wama ngenyawo wathi cha impela ke iBliss ke kazwelonke kumele ke ibe khona phana ke emcimbini ke wempucuzo ke uMaskandi ke festival njengoba ke ebecela phana kumhleli wawo yena ke uxolana ke Mcineka kanti ke wengane sothi impela phana ku gospel sibona lapha ke uJumbo umfokanyangiwe naye ke impela ke emangenyawo ethi cha impela ke ayikwazi ukuthi ke isale ke iBliss kazwelonke emva kuba impela ke itrainer kanjena ke kulezi insuku hayibo impela ke akangene naye kule World Cup ke yoMaskandi bafowethu impela phana ku hip hop sibona lapha naye ke uBig Zulu naye ke esukuma emangenyawo ethi cha impela ke bodi Mcineka siyacela iBliss ibe khona phana ke emcimbini ke woMaskandi okuyona ke impucuzo ke uMaskandi ke festival kanti ke uBig Zulu kuphinde wathi cha impela yena ke lo mculo kumele ke avale ke wona umcimbi ngoba cha impela ke nazo ingqwele phela ke ziyamfuna zimbheke ngabovu njengoba nazo ke zisho impela ke izingqwele zothi cha impela ke thina ke siyokuyeka konke ke esikwenzayo mangaba ke impela ke lo mculo ke engaba khona phaka kwi-World Cup kuyimpucuzo ke Maskandi ke festival bafethu phela ke zinjalo ke izindaba ke engayi ke uma yogurt ke oloko etrendile kumculo ke kaMaskandi kanti ke sibone lapha ke uSibusiso Mcineke okanye ke uxolane ke Mcineka njengoba ke ebephawula ke naye ke ngalo ke lolu daba njengoba ke ebeloku ke efakelwa ke isicelo wathi cha impela ke engazi uthi le yokuthi ke impela ke uma yogurt angahle ke avale ke wona umcimbi engazi uthi ke ziyaqina ke lezo nsolo noba ke impela ke wingane zawuthi singakakazi ukuthi yena kuma yogurt useyingxenye yini yalo mcimbi kodwa cha impela ke ngazi ukuthi ke uyaqina ke ukuthi ke impela ke uzoba khona futhi ke angahle ke avale wona ke umcimbi hayi ke bafuthi impela ke zinjalo ke izindaba ke bese niphathele zona ngayi ke uma yogurt kuyiBliss kazwelonke nokumculo kaMaskandi ke lo ke trende njalo ke kuzona ke lezi insuku kodwa ke thina ke semboso sithi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo